bacu ba Nibature bampaye uyu mwanya. Uyu ni umuryango mwiza nkunda kandi nishimira. Imana ishimwe kuko nisanze muri uyu muryango. Imana ishimwe. Amen. Ikigira kabiri, ndashimira Imana impamvu navuze ngo ndashima nta mwanya mfite. Nari navuze ngo wenda sindirimba, ariko umutima wanyemeje kuko ndirimba, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mu bibaho byose tuba dushima Imana. Mu by'ukuri ubu turi ku kiriyo cya data wacu, abenshi wenda bamwumvise, bamuduha ko Pasiteri Johnson Kanyaruhuru ni data wacu. Dufite ibintu byinshi, ariko navuze ngo uko bisa kose ngomba gushima Imana kandi ngakorera Imana. Nta mpamvu n'imwe yo kuva ku murimo w'Imana. Nubwo bimeze gutyo, yari umukozi w'Imana, yatabarutse, yaragize iminsi arwaye, yarababajwe n'umubiri, ariko kuba Imana yamucuye akaba yatashe ari umukristo, ari umugenzi, ari umugeni. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Mbivuze bukeya ariko nshimiye Imana. Ikigira gatatu, ndashima Imana ku bwa Nibature. Nibature ndayikunda pe. Wenda nimbona umwanya nzabivugaho birambuye. Navukiye mu nzu y'abakristo, papa adutoza gusenga Nibature kuva tukiri abana. Numva nshima Imana ko nongeye kwisanga muri uyu muryango wa Nibature kuva muri 2015. Nibwo ntabonye Nibature uvuye muri Afurika, ariko ndashima Imana kuko nabaye kuri uyu murongo, nkaba narasubiye gusubira kubona Nibature. Mu by'ukuri ndi imbere y'Imana, ndi imbere yanyu, nshimiye Imana kuri icyo gikorwa Imana yankoreye. Imana ishimwe. Amen. Amen. Ikindi ndashima Imana kuko mwanyiyegereje nkaririmba. Nubwo nshaje ariko nkunda kuririmba. Nubwo ijwi ritakiri ryiza, ariko hari igihe cyabaye ryiza kiri mutoya. Ariko muze narasezeranyije Imana, nari naravuze ngo nzaririmbira Imana kugeza nshaje, nkuwe mu mubiri, ngeze muri kino gihugu birandonda, burankorera umurimo w'Imana, umuhamagaro wanjye. Ndashimira Imana kuko itangaruye hano. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Amen. Icyanyuma nshimiraho Imana, ndashimira Imana yamfashije, ikaba yarankijije. Mu by'ukuri nari nararwaye korona. Narwaye korona kuva muri 2019 mu kwezi kwa mbere ku itariki 11. Ndwara korona. Abantu bari bazi ukuntu nayirwaye nibo babizi. Ndagenda nahoraga kuri ogisijene. Ugeze mu rugo iwanje wagira ngo muri farumasi cyangwa ni mu bitaro. Nkahora muri emergency nkarwara, ariko ntabwo nigeze niheba. Ndavuga ngo ibyo ari byo byose wamana we, uri umukiza, hari igihe uzankiza. Ndashimira Imana kuko yangaruriye ijwi. Sinaririmbaga, sinavugaga, nahoraga no guhumeka, nahoraga ku ma ogisijene ariko mbabwiye. Ariko ndashimira Imana yo mu ijuru kuva mu kwezi nk'uku. Niyo mpamvu natangiye mvuga ngo ndashimira Imana. Kuva mu kwezi k'umunani ku itariki 4 nari mu bitaro, ndifite ama ogisijene hirya no hino, ariko kuva nava mu bitaro gushika uyu munsi ndi muzima, ndaryama ngasinzira, ngaririmba, ngakora ibintu byose. Iyo Mana yankoreye, ndayishimiye bivuye ku ndiba y'umutima. Nshimira n'abantu bagize uyu muryango bicara bagira umwanya wo gusengera abarwayi. Mubo mwasengeye
nanjye ndi igisubizo cy'amasengesho yanyu. Imana ishimwe, simbarambiye, ariko ayo mashimwe yari yuzuye umutima wanje. Ndashima Imana kuri izi Imana yankoreye. Imana imugisha kuntega amatwi. Amen.